Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. After a while, I am coming back. Welcome to Afghan FX channel. My name is Ajmal Ahmadzai. Today, I am giving you GBP AUD signal for the Monday. Before the Monday, I'm provide you signal and follow it. GBP AUD market close at 1.7995. In this area, market is closed on Friday. On Friday, market is closed in this price. And next week, what can we do? We can sell or buy. I will tell you. On Monday at the opening, this area is market close in this area. This area is good for buy. Okay, this is good for buy. You can buy in this area. This is your buy area. GBP AUD, this area is for buying. Okay, this is, you can buy in this area, and your stop loss. This is your stop loss. 50-minute chart, candle close. This is stop loss. If the candle is coming down to close this area 1.7987, then market continuing down, then the stop loss will hit. Your stop loss is candle close. 50-minute chart, candle close below this line. This is pivot, and below this line you can sell. Below this line your stop loss, and above this you can buy. This area is buy, and market will be go up. Your target, this is your first target. 1.8052, 1.8052 is first target, and your second target. This is your second target. This is your second target. Okay, this one is your second target, this one is your first target, and this one is your stop loss. Your stop loss is only 10 pips, about 10 pips. It is 10 pips, and you can make first target 50 pips, second target 100 pips. Yes, your stop loss is 10 pips. Okay, follow it, the signal as well. And this area is buying. This is your first target, and this is your second target, and this is your stop loss. The stop loss is 10 pips. Your stop loss is 10 pips, and your first target 55 pips, and second target is
120 pips. Okay. Thank you for your timing. Have a good day. If you're not subscribed, please subscribe and follow my signal. My signal will be profitable for you. Okay, have a great time. Thank you so much. Bye bye. سلامونه نیکی هیله ګرانو دوستانو با له یو مدت نه بخښنې سره څه مشکلاتو سره څه نو نن مې وغوښته تاسو ته د دې منډې یا دوشنبې لپاره تاسو ته سیګنال جوړ کړم مارکیټ کلوز ته فلحال 1.95 کې کلوز ده د GBP AUD ده پاوند استرالین ډالر سیګنال ده نو د موږ سیګنال نننۍ مارکیټ دلته کلوز کې شوی ده ډاون ټرند کړی دلته دغه ځای د بای ده ډېر ښه ځای ده د بای لپاره تاسو دلته خرید وکئ ستاسو د خرید ځای ده او ستاسو سټاپ لاس ډېر نږدې ده لاس تقریبا لاسو نه کم راځي خو کندل کلوز 15 دقیقې چارت کندل کلوز سټاپ لاس ده دا کندل دلته کلوز شوی وای بیا مارکیټ نه وای کېده سیلو بیا به سیل پکارو نو اوس دلته باره کلوز شوی ده دلته نه درېږي که دې نه لاندې کلوز شي بیا مارکیټ سیلېږي که نه دیږي نه امکانات ډېر ده باره لاړ شي تاسو دلته بای وکئ او سټاپ لاس دلته ځان ته څه کوئ مد نظر ونیسئ کندل کلوز 15 دقیقې چارت کې کندل کلوز شي د 15 دقیقو چارت ډېر خط نه دی پیوت نه تاسو بای وکئ انشاءالله د تاسو اول تارګیټ هم ده 50 پیپه 55 پیپه په تاسو ته پروفیټ انشاءالله ده کې 2.50 او دوم تارګیټ 120 پیپ به 1.15 ستاسو دوم تارګیټ ده دا اول تارګیټ ده دا ستاسو دوم تارګیټ ده ډېره مننه ورونو دا تاسو لپاره زما یو سیګنل چینل ته متوجه اوسئ که سبسکرایب کړی نه یې سبسکرایب وکړئ او انشاءالله سیګنل تاسو ته پروفیټیبل سیګنلونه تاسو ته وړاندې کوم په امید د ستاسو د خوشحالي ښه وخت تاسو ته غواړم ډېره مننه د دوستانو ملګرو نه موږ ستاسو په خدمت کې انشاءالله السلام علیکم دوستای عزیز وطنداران گرامی امید صحت و عافیت داشته باشین وطنداران عزیز با عذر معذرت یک مدت بود که همین مریضی ها و بعضی مشکلات ها و وقت زمان یک ذره چیز بودیم مصروفیت ها داشتیم بخشش میخواییم که سیگنال ها برتان وقفه آمد انشاءالله که کوشش میکنیم سیگنال ها رو برتان ادامه بدیم امروز برتان سیگنال پاوند GBP AUD یا پاوند آستر است مارکت کلوز شده ما بر روز دوشنبه دیگر مارکت باز بشه برتان یک راهنمایی سیگنال آماده کردیم 79.95 کلوز شده مارکت شما مارکت در وقت کلوزینگ پایین آمده شما اینمی پایینی ها بای کنین 1.79.95 و اینجا جای خرید است خرید کنین و سر زیر ازی در 1.79.87 ستاپ لاس 15 دقیقه چارت کندل کلوز شوه همی هر کندل کلوز میشه اینجا سعی که کلوز نشده اینجا خط اگه دینی خط کلوز شوه باز بایتانه کلوز کنی باز مارکت پس از این پایینی کردم پایین تر دگم پس داون ترین میشه در غیر از او از امیجا دوباره ای پس بالا میکنه به هفته آینده اول تارگت شما است 1.82 تارگت اول تان است 50-55 پیپ داره انشاءالله اگر تارگت اول از در دوم میزنه برتان 81 و 15 پیسه 1.81 15 پیسه این 120 پیپ اگر دوم تانه بزن 120 پیپ برتان انشاءالله میتونه
او عدد خساره تان تقریبا است یک 10 پپ، از 10 پپ کمتر. انشاءالله بودیم 10 پپ شما چانس خوب به دست آورده میتونید. بای کنید، خوب است بایش. جی بی پی چیز شده، استرانگ شده، پس جی بی پی خوب است، رخش نمقابل آستر بایینگ خوب داره. بای کنید انشاءالله. اول تارگت تانی، دوم تارگت تان و استاپ لاس تان هم نیست. موفق باشید دوستای عزیز. وقت خوش و صحتمند باشین. سلامت باشین. ممنونتان.